warahmatullahi wabarakatuh. Mengku semangat rahmat ba Allah. Katuh melangkah teguh keno merdeka. Betul. Menjadi itu bak judo yang sah. Nyo. Litu yang gagah teguh hai keno kata boba. Nyo kamu. Kamu dari kampung laksana teguh hai keno melangkah. Nyo. Nampak kecil teguh ibu nasah keno kata. Betul. Nanti ibu-ibu kalau di sini pakai Bandung kata. Nyo. Dengan hai teguh dua. Ramai cik, ada mudah-mudah. Betul. Kaji kena teguh kamu melangkah. Yud. Rau nempah Jino ni sikra. Alhamdulillah, puja ke Allah yang maha muda maha kuasa. Nyo tanyo semapa ba uronyo ada dapul mak. Walaupun lam uro cerah, bitan yang tegak. Betul. Kamu di kampung Garut Petapang Haibang Mutua, pih ramainya Mutua kamu dong mupreh lindo yang tegak. Ya, betul. Nampak kecil, na tengkui mum, na cilau yang pulih-pulih belakang. Ya. Lain hayah, na awak muda-muda. Dengar bukan pak kecil awak muda-muda sebahagian ni pak orangnya jumpa pertayang. Ye fa di dalam padang na masalah perkara narkoba. Yang penting ada Aceh beres harapan. Baik yang pimpin bertanya rugo generasi muda. Oleh karenanya cik jamong gede dalam. Tuhan sebelum jamong haji bang na lu danyong dua kerak apa. Nian berlengkalan penaikun perahu tupah hak itu. Lu pula bau video pak mewah. Ni ba uronyo dong kania intat tengku itu ayah ngan ibu. Nyo hai tengku na dua kerak apa. Ye ba tu bae hitam ukur citan. Aku gudam oleh Bang Baga. Pokat sep masalah bawaan. Lagi janji uronyan masa bawah. Menyokat sep masalahnya. Hai tengku bae hitam kedeng dong lam kama. No ku dari uron dua. Yang hanare upayang bapak uronyo kapu. Ni lah rumah. Ranu tunekon tumpuhai tahu bangdang. Ayo. Ranu bineh blang tahu babangka. Betul. Memang kalau kau mantung hai kunyan perkara soja. Kau adalah hai ku keno kamu ba. Yo. Jin ranu lamate tumpuhai kamu susun sulam. Yo. Jin pat asal dalam tumpuhai nyan kamu susun manja. Yo. Nak kuih Aceh nyan bere hanapan dalam ilo makanan macam rupa. Betul. Menanci lain ku senalen pakaian pun mau cubang kesian darah. Oh, kami. Dan sikap cikap mau ijazah sedang dan dihukum semayang nanti anak dua kena kamu ba. Betul. Berbakar haji udukku pertama dalam nyusum tak pada dulu. Tak mendagang. Yo. Memang minta mau tunggu hanya kamu dalam sayang kan. Awak meja biru dalam kami dibuka. Oh, lagi ya. Alhamdulillah punya kamu nan. Mana le bukannya kamu kenapa? Karena punya panjang tahu randa, kada deh bidang payah mai mau kaki tu bagi bandara. Walau nak adik-adik cantik itu nak darian. Karena ada ulun po rumah hai kat hendak buka pak wan itu pasang tenda. Karena yang tak pasang tenda itu kahiran abang. Tapi yuk jajan macam mendua ida. Oleh karenanya wahai orang nyondong persilakan damong lam kama. Hana le bukannya adik boh adik, kuding Pak MC leng pulang perkara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Cik kami.